Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрөрмандар, амансыздарбы? Кармаган орозоңуздар, туткан орозоңуздар кабыл болгон болсун. Бул Рамазан айы сиздерге жеңил өтсүн. Көрдүңүздөрбү, мына биздин бет маңдайыбызда азыр эми Ош шаарында орозонун биринчи күнүнөн баштап ифтар базары старт алды десек дагы болот. Мага да кызык болуп атат, эмнелер гана болуп атат, эмнелерди сатып атат. Элди көрдүңүздөрбү? Аз гана бирок сатуучуларды шаштырууда. Бул кайсыл жерде жайгашкан дей турган болсоңуздар, урматтуулар, азыр сиздерге даректе түшүндүрөйүн. Андан кийин эмнелер сатылып атканы боюнча бир четинен маалымат берели. Бул Ош шаарынын түндүк тарабы, тактап айтканда Горгай тарап, Достук бекетинде өтүп кетет. Мындай ылдыйлап жүрсөңүздөр. Бул Объездная көчөсү. Объездная жол бул. Ошол тараптан эле келе бересиздер. Шейиттүү тараптан келсеңиздер, же ошол Ноокат тарапка Объездная көчөсү менен жол менен жүргөндө жолдун оң тарабында, тактап айтканда чоң самсыларды билсеңиздер керек, бардыңыздар. Ошол тарапта келе бересиздер. Мынакей. Азыр бул жерден кимден интервью алсак экен, кимден маалымат алсак экен, кана? Ого, адам көп экен. Караңыздарчы, эмнелер гана бар. Бүт бардыгы бар экен. Ого. Базарыңыздарды берсин. Бул канчадан болуп атат? Kilogram 800 so'm. Kilogram 800 so'mdanбы? Бул жерде ким карайт экен? Men Siz карайсызбы? Ашыл агабыздан сиздерге маалымат алып берейинчи. Тең тагып коеюн. Оппа. Иш илгери болсун. Рахмат. Базарды ачып баштадыңыздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Базарыбызды баштап койдук. Жакшы. Элдерге жакшылык болсун деп. Иншалла. Баштап койдуңуздар. Баштап койдук. Кана бир катар тааныштыра бериңизчи, мына жаныңыздагы туугандар сода кылып берсин. Көпөлөрүбүз бар. Мынау каптёны койду дүмбөсү билесиздер. Куйрук. Куйрук, ошондой. Мынау малды карны. Шундай. Ого, мына гигант колбасалар го? Гигант колбасалар. Бул канчадан сатылып атат? Ошону бир катар баасын дагы айтып өтсөңүз. Баасы мына канчадан болуп атат? Kilogram 400 so'm. Hali desam shunday. Hali desam 400 so'm. Kostumdalar 1000 so'mdan. 1000 so'mdan. 1000 so'mdan. Qolgan rulet 800 so'm. 800 so'mdan. Buni 600 so'mdan. Buna balshoy qanday? 600 so'm. 600 so'mdan, kilogram 600 so'mdan. 600 so'mdan. Halades dagы 400 so'm. 400 so'mdan. Мына караңыздар, жакындатып сиздерге көрсөтүп коеюнбу? Турушу эт. 300 so'm ekan. Пай. Апетти ачып берди го. Азыр бир аз калды. Орозонун ачылышына, ооз ачылышына. Албетте. Жакшы. Жолдун эле боюнда экен да. Ооба. Келип ушул жерден алып кетсеңиздер. Бул жакты ham тартып койсоңуз. Четинен бир катар тартып берели. Мынакей сода болот. Мынакей. О, наркындай бирдей ошо. Бирдей. Ооба. Бул баасы канчадан болуп атат? Баасы 800 so'm. 800дөн. Ооба. Эмнелер бар? Көрсөтүңүзчү. Ичинде эмнелер бар? Bir minut mı? Bıçağı boşalsın. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Бычак дагы бошоп атат. Кызуу жүрүп жаткан учуру. Bunun içinde tolla et bilen de bu. Malda uydu karnı. Et bilen bu. Et. O. 800 dediniz. 800 so'm. 800 so'm. Onu ne? Şonu. Oho, mına bol. Tavukun eti mi? Tandır çocuğu. Tandır çocuğu. Ova, tandır çocuğu. Kaçıdan satılıyor adam? Kilosu 600 so'm. Kilogram 600. Canın kilosu 500 so'm. Uşul turuş kança? Turuşeni tartkanda bilinedi. Bol jol menen kança kilogram çıkıp atat? Çıkıp atat 1 kilo 200, 1 kilo 300. Demek 1000 so'mdun tegereğinde bolup atat eкен, 1000 so'm, 900 so'm, 800 so'm tegereğinde bolup. Selisi. Son, mana qarаңыздарчы. Бул эми каякта духовкада пишиптеби? Жок, бул тандырда пишат. Тандырдабы? Ооба, бул тандырда пишат. Ошон үчүн тандыр чөжө дейт экен да. Тандыр чөжө, ооба. Жакшы. Түшүнүктүү. Андан кийин мына шириндиктер. Бул десерттер. Шириндиктерди сүйгөндөр барбы? Келиңиздер. Мынакей. Булар канча? Boyunca 170 so'm. 170 so'mдон. Ооба. Ооз ачканда мына ушул курмалар менен ооз ачыңыздар да, урматтуулар. Иншалла. Мынакей. 170 so'mдан экен, Ооба. Жакшы. Мыналарчы? bu 200. 200 so'mdan. Oho. No, bozorchi bolamiz qalangizlar. Qachdi?
жардам берип атат атагаларына. Ha, bol. Bu şerbetler. Şerbet, Kompotlar. Gilas kompot, şerbet. Qanchadan satılıyor? 70 so'm, 70 so'm. Ikkosi 70 bir so'mdan. Ha, mana şirinliklerdi aytpay qaldik. Şirinlikler misali ko'rdingizlarmi mana? 300'dan bu. Usul turuşu. Ha, bu imенно buni O'zbekistondan Qo'qondan olib keldik ekan. Ha, Qo'qonda bu. Imенно bu o'shtik emas, unaqa bu mesni emas. Bu sostavında neler var? Qo'shilmalari. Qo'shilmalarini bilib berasiz. Badam var ekan. Shunday shirinliklar ekan qisqasi. Bor, ha. O'ta yaxshi. Bu bananlar emi qo'shib olib ketganga, Ha, bu qo'shib olib ketdi. Bardiq uy biladi, bardig'i uy bilimchilari. Banan jevesi turbaydi. Turbaydi, o'shanday. Banan suyuvchilar bormi? Oo, bu yoqda sherbet, kompotlarning zapaslari bar ekan. Buni suratni ham tortib qo'ysangiz bo'ladi. Bunaka. Ha. Hozir samsalardan bormi? Imенно buni tandu jo'joniki mana misol. Voy. Kilogrammi, 500 grammi, 300 grammi, 200 grammi shunday o'zi aytib turadi. O'qmush, hurmatli tutganlar. Tandır çocuğunu 1 kilogram 600 so'm, 500 so'mligi bor, 500 grammi 300 so'm ekan aka. Ko'rdingizlarmi? Yaxshi. Mana telefon nomerlar ishlaydimi? İşteydi o. Usulga qayrilib buyurtma bersa ham bo'ladi. Bo'ladi, o. Zakaz bersa bo'ladi. O'ta so'nin. Hurmatli ko'ruvchilar. Dastavka qilib beramiz. Dastavkasi da bormi? O, dastavkasi qilib beramiz. Yaxshi ishni boshlabsizlar. İnşallah. Endi shu 50 yerga yaxshi bo'lsin deb biz ham o'shani boshladik. So'ni. Hurmatli ko'ruvchilar, o'qtingizlar va mana yo'lning jeginde ushul telefon nomerlariga chalib baylanishib kelsangizlar dag'in bo'ladi. Çalıp paylaşıp kelsengizler dag'in bo'ladi hurmatlilar. Sebebi hozir ko'p yerda o'zingizlar bilasizlar. Tig'in, samsa dag'in, tamoqlar dag'in topmay qolasizlar. 80 so'mdan aka. Buyurtma bersangizlar dag'in bo'ladi ekan. Bu yerda ne bor? Bu yerda samsa bor, et tunan bor. Et tunan. O. Pishib o'tadi qanday? O. Yaxshi. Buna samsalar bor. Bir ko'raylikchi. O, ko'rsangiz bo'ladi. Buna tamcı samsa buna bu. Voy. 50 so'mdan. 50 so'mdan? O, 50 so'mdan. Yetmini? Ha, yetmini. Buna parmoda samsa 30 so'm, yetmini uyam. 30 so'mdan. 30 so'mdan. 50 so'mdan necha? Bir tandiringizga qancha batat? 300 ta batat. 300 ta. Kenin jetetken hurmatli tuganlar kelaverasizlar. Elginderge jeteti daz. Buyursa. Ha, aytayım baba. 100'e 100'e. 30 so'm baba. 400 so'm. Oo, mana öpkeler ketdi, öpkeler. Bu qo'yning öpkesi? Qo'yning öpkesi aka. Voy. Apetit açtı. Apetit açıldı. Mana samslarda ju'yib o'tadi. Chiqarib o'tadi. Abdullah! Mana qizuv boshtaldi. Yo. Ha, suv chiqyapti. Bulag'amiz bor joyga yetgan. So'rovlarga javob berib o'tadi. İnşallah. Harekatdan elga ispat qilsak bo'ldi da bizchi. Bo'ldi. Mana qarangizlarchi. Boshtaldi mana. Hoppa, mana parmuda samsalarni qarangizlarchi. Parmuda samsalarda 30 so'mdan. 30 so'mdan mana. 30 so'mdan. Mana 10 ta so'm. Hozir mana u 10 ta. tandır çocuğu. Tandır çocuğu o hazır. Oho, mana. Bu yerda tandır çocuğu var ekan. Hozir. Mana o'taylichi 50 so'mdan gap. 50 so'mdan. Nimaga? Bu Buna qanday tandır çocuğu? Tandır çocuğu. Buna ham tam samsa qo'yamiz. Onu bilan birdek. Qanchadan sotilib o'tadi? 50 so'mdan u. 50 so'mdan. 50 so'mdan o. O'ta yaxshi. Parmudangiz qanchadan ile? Parmodamiz 30 so'mdan. 30 so'mdan. O. Tanchi samsi 50 so'mdan. Et tunanımız 80 so'mdan. 80 so'mdan. O. Ne ole? O, et tunanımız şu. Oo, nimaga? Yaxshi. Bu yoqda pishib o'tadi qanday? Sen qaralash olmay yopaman endi. Bora. Hozir aka bir 10 mingta bo'ladi aka. O'ta so'nin. Buyurtma bersangizlar bo'ladi ekan hurmatli tuganlar. Buyurtma. Qancha buyurtmagacha olasizlar? Olamiz, qancha bo'lsa olamiz. Bo'lishuncha. Bo'lishuncha olamiz. O'qtingizlar. 1000 ta deyiz, 2000 ta deyiz olamiz. 1000, 2000. O, olamiz. Vardingda jetishasiz. İnşallah baldar bor.
Geçti diyece ha. İşteyim degen ballar var bunlar. Mana gel. Bunlar ne dep yürüyor bunlar? Mana gel. Çurqap yürütey. Hurmatly görüşçüler. Öte жақсы жер бул жер. Себеби ысыгында алып кетесиздер, ысыгында. Сиз башка жерде жол четинде сатып жаткандар дагы бар да. Кармоодон өтсөм мына ажыга. Сууп калышы мүмкүн. Ошол учурда ушул жерге келип туруп самсы жана башка тандыр чөжөлөр болобу, самсынын түрү болобу ушул жерден ала кетиңиздер. Себеби көз алдыңыздарда ушинтип тандырдан жүзү беришет. Ысык алып жейсиздер. Азыр мынакей. Кудретилла агабыз караңыздарчы. Бардығына жетишип атат. Кардалардан тейлеп атат. Урматтуу көрүүчүлөр, жанагы телефон номерлерге чалып байланыша бересиздер. 54 менен 27 0988. Ушул телефон номерлерге чалып байланышып келе бересиздер, урматтуулар. Көрдүңүздөрбү? Тетиги жерде турат. 54 менен 27 0988. Мына жол четинде ушул жерде сиз издеп жаткан, аппетитти ачкан, ашказанды тынбай тыпыратат, тойгузат, кыскасын айтканда шилекей тагыза турган бүт эт, өпкө, колбаса, шириндиктерден бери бар. Ушул жерге келе бересиздер. Мына чоң самсы, шорпу, аш борбору деген жерге келе бересиздер. Азыр эми Кудретилла ака өзүнүн ишине кыла берсин. Биз болчунча маалымат бердик, урматтуу туугандар. Көрдүңүздөрбү, кардарлар укмуш. Көп шаштырып атат. Abi içeride ne pişti mi? Abi en pişen. En yapamız o pişen. Yok içeride mi? Yok içeride tutmayayım da geç oğlum aşağıda. Ha başladı. Samsıra geldiniz mi? Evet. Nanga geldiniz mi? Ha. Et nan, göç nan dep koyuyoruz bizde түштүктө. Ne gördün nemeyiz anlatasın. Кандайсыз, жакшысызбы? Тамагыңыз дандуу болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Кандай экен самсылары? Жеп жүргөнсүз буга чейин? Bu жерде жеп жүргөнбүз, мына жерден болобуз. Ушул эле жерден. Жерден Коңшу. болобуз. Жакшы. Мынакей. Апабыз дагы ушул жерде коңшу экен. Бул жерден өпкөнү алып кетип атат. Шириндиктерди алып кетип атат неберелерине, же өзүнө самсыларды алып кетти мынакей. Жакшы, анда эмесе мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. Кудретилла ака. İşinizlerге ийгилик, анда эмесе мен бул чыгарышты жыйынтыктадым. İnşallah. Дагы эмнелер бар ошондо? Дагы бир жолу кайталап коюңузчу. Endi bari shu. Dagı qo'shilsa dagı aytamiz. Ellerimizni kelsa ko'rib, unaqli ishinib olib ketishadi inshaalloh. Samsının 2 türü var. 3 türü. Samsani o var. 2 türü var. Tamçı samsı, parmuda samsı. O. 50 so'mdan 30 so'mdan satıladi. O satıladi. Zakaz qilsa dastavkasi bilan. Dastavkasi bilan. Öte sonu. Mana. Una tandır çocuğu. Tandır çocuğu. Yili unaqa bor, et nan bor. Et nan bor. Kelaverasizlar hurmatli tug'anlar. Qancha edi? Jiyintiqtadi qanday